singaphakathi nami sabahlala ngihamba nomkhulu ngimazi ukuthi ungakuphi sihamba nomkhulu sabagqilazi airport ubuya le phesheya kuyilahla ngibuya phesheya lapha phesheya de ngikhona ndoda ngithe mangifika khona ngavele ngababhalela incwadi ngababhalela incwadi ngithe mangifika ngize ngayo ngisho esibhedlela sakhona lapha phesheya ngafike ngahambela zonke iy'ndawo ngafike ngahambela abashayisibhakela ngafike ngahlonishwa ngayo i-University yase-Tel Aviv nakhona wafika wenza njalo ngafike ngenze njalo ngafike ngahlonishwa wakhala bonke oprofesa bakhona bakhala ngizwe ukuthi mkhulu bese bafuna ukujova lapha nge-injection ye-COVID ngibatshelile ngathi mina ngeke lento omkhulu bami uma sendazimbaxa namakhosi engihamba nawo ngingaphahlile ndoda sengiyojova phesheya ngingabikile ekhaya ngathi ngcono ningijikise ningibuyisele emumva ngoba ngilambile ngangakho ekhaya bathi no hayi asiyeke lento wena ngithale sengilokungana kodwa ivele kuthiwa endaweni kumele ujove ngase ngithi mina no into engazange ngikhande mina angikwazi ukuthi ngingayithatha ngiyifake emzimbeni wami bengayijova nje abantu ngoba ngizange ngihlole njengoprofessor lokho ngisho njengoprofessor kade ngitshena abanye oprofessor basema-University Tel Aviv hayi lokhu igcilaze njalo lokhu bagqilaza hayi lokhu igcilaze njalo ayikuthi uyabona-ke lapha eGoli indoda kusho ukuthi eGoli balibone igalelo lami enqindini basamhlonipha namanje asengakho ngangabashaya nima ngibona bagumula amakepisi kodwa kade ngabashaya baguqa ngamajoni